Biakamal Kanur Online TV kajan guasame bana roche bana jaling karajadan bana ling cejatanyo Dr. Machar cejaladano Queen Gweneman balat karun kin daro jandar dungwan shalado dere teka peri kana loar cejalat guas michiko guadul katin jandan balinga jan guasame ngut kan konore lerman balinga jan guasame mi jiram jidit gorejin bijen nyakan nit kokien kajin ba me pa jejen channel me be subscribe ko bler den kon banon ka tung net nas bi ka chwa jegi agwa ki lor bana shure lerman ban lat ke jan guasame shala den wo shi Dr. Machar chige kana ramen tamal South Sudan pinde mishala ambassador Charles Tai Gitwa ajaramen gujmare wika South Sudan atok ne gwa Sudan e tain kamal ka jekaron kina darwel badak re wika Sudan kiga Khartoum gwade dane sha agreement cha tain ke china madan go ba unified force ba je trend ki ba je ngey ko ba mal ba je jatu wan re wika South Sudan Chala do shi Dr. Machar jalat en wo kwaran ba kwain karon kina daro jandar ngwan kane dialtin bu kwain chala do beteka pere kana lo are queen gwen men bi ben ka jan ronen be mi moron kina daro wi jandar ngwan gor jan wo de ne dial de ka par ke dera mo kam chonde re wi ka South Sudan ka queen gwen men balat Chala do shi Dr. Machar ten jalat no en queen gwen men bi ben ngode te ke do ko ken IDP ke ne de kontin chengre kamne re wi ni Africa ne de konen la junubin ke ne de kon la South Sudanese kan kenen nang re wecha ka South Sudan minyo do ngode temal te ke di on tama ko ne to ma kan nang re wecha South Sudan yo den hotel ko ngwen me de lat ko kene den konten bu ko lo kwany tin gorgon wo ba jawden ba jeling kene tila de ne tin changi ka kwi mala tin shal yun 54 ngut kan ba kan kenen laslet ke kan na kam la de kan lat re wecha South Sudan ko ken tele kamach ki telame de kan nas de kan gangaje ko ni rekonde kan ko gang te diente ka machir kan ngaje no ne ti wan long civilian shu men ji wajba te diente kan ka mach te cha gono no de unified force de jala let etel mach te tet ka dien ko en do badan la ka let ka je o kan gang ki security bi kan jatu wano ka gang dien ke which o kan bi kan e dial kon te ka machin shimwa de ni bi kan maken bi kan ka kep chala do jan longa danan ja kam kenamo Chalat bano Dr. Machar jenen tele gwat mi chamru tin minyusno jan chaji yen rewe ka South Sudan sapa ke mayadit nika gwase we ka jere we ka juba kana medjen ke kana shoda men kap ba we rewe ni tentere we ka South Sudan ki beleni jen ba wi ba we rewe tin ko kente de wi mon chala do jan chaji yen rewe ka South Sudan lo jan chajal ke tele gwam we tin ka gwat dan chaji yen tin e juba karwade chala do Ramen goro bimal bijela let ka jan gwas me goro je jan be laddi alan kono gorgan o de la let ka kwi malamen gorge de latre wi ka South Sudan chala do be ro yig yach kano ba mal be jatu wana ko do me chagu je de mal der ben ka jan Ramadan te mal pinde ni Charles chala do ba ko ngwini ba jaga jat ka loar ki ba pere ba je nyosre wi ka South Sudan etel rama ba mo ke bon re cha jala de nono Menyo zon tam Dr. Machar tenzur gon tan te jere wi ka South Sudan yo je ojan chaje yen ko jan chajal menyo do en lo adan gor ke de lalet ke jen der tin kon gor de lalet ko de ko kwain karon kin da jan ngwan wache kalet menyo no jan tel gwa weten kala jen wo ba queen gwene ke queen kware ba jalat karon kin da wi jan dar ngwan menyo do tam ken jogoti teken ke do IDP kene de konen te kamne kan kanang rewi ka South Sudan anyok kan unified force kan ke ne lazlet ko de kan mal jatu wan point and Dr. Machar ten ko respele mayo janba ngode kan jaga jajal ke kan te ka loar ko dong dere men dan de lalet ke ku ko man dan de ko kwain ge kan ne lalet ko la campaign la jalet ke la ro do news nas no benam be jalat ke shang dan u yana kwan kan de kan dial ngot ke tel ma shan lalet mu nyodo tereng mo totetin re kuma ka South Sudan ke kuin gin man balat karon kin dar jandar ngwan chalat ban o jan shabet jet ba chayre alaka ka kwinen kono de lalet chi unified force kan ngode kan kene laslet ngode na mo teke dio met meni ne de konti la IDP ski ne de konti kem chala de ka nangre wi ka South Sudan ko de kan lo juj ko de queen gwine de ka la tegeten na me agenda ni nga jan gwasame Dr. Machar tenya jani gor jan o queen gwine man balat koron kin dar jandar ngwan be yikte ka lor ki bete ka peri ko tel ram ma ba mo ke bon rech re queen gwine man dan balat ka jaron kin daru jandar ngwanen be mi jirama jidit ke jan channel me gor jen bi jan ngane ko ken ko gor kono de lere de kan wo gonden ko ken tin no kona en go de ko ten ku subscribe ki ku je share ki ku je nyag ba kan de ko ken biata kamal bye bye
between